Hello po! Malapit na ang triple fiesta natin. Magkakaroon tayo ng krusada. Ang imahe ng Santo Rosario at ang kanyang butihing esposo, si San Jose, ay magbibisita sa lahat ng chapels ng ating parokya, kasama ang Edwina Street sa Nepo Subdivision. Inaanyayahan po kayong lahat na makialam at makisali sa krusadang ito para lahat tayo ay mabiyayaan, dadalhin at ilalapit tayo ng mahal na Birhen sa kanyang anak na si Jesus. Maria, ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Maging aking tulad. Magtitinda po ng tarps ang ating Paris Youth Ministry para dito alamin natin ang mga schedule sa ating respective chapels. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako. Bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi may po na isulod yula pong masalesing kaya kayong face mask hanggang mayari apoing misa at agkatan la po ring malda na makyabe tamo pong makibat kareng dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Maya payabak po kaya kayongan. May tipon tamo po ngeni batayang samban, porian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraking kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Canales, Lynn Meredith and family, Jessie Belicario and Joyce Belicario, Calfarn Manufacturing Philippines Incorporation, Mrs. Derlin Roque, Mendoza, Roque, Pangan family, Patrick R. Curayan family, Mr. and Mrs. Nilo Makabodbod and family, Enriquez Roque family, Agnes Tayag San Luis, Marisa Alberto, Charito Lalug, Baby Datu, Piping Datu and family, Vernon Victor Young Jr. and family, Nestor and Eileen De Jesus and family, Icy and Eric Stainsland and family, Norwin De Jesus and family, Mary Ellen and Fran Wallace and family, Craig Schaffer and family, Noriel De Jesus and family, Arthur Golden family, Benny Dickerson and family. Paraking kayadwananda at pamanantabe ng Banal Espiritu dari families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRV staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Lazetin and family, Rodolfo and Vice Governor Liliananay Pineda and family, Governor Dennis Senyoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro,
Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyot and family, Imang Auring Bituin and family, Patty Gollier and family, Gilbert and Lovenisa Nuki and family, Ronel Ginto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine and Felix Jr., Gonzales, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, Mayan Aquino, Eliana and Joaquin, Carl Peter Uy, Caitlin Uy, Isabel Uy, Paulo Feliciano, Craig Schaffer, Mary Ann Gopez, Noel Logan. Para King Kapaldanan Pamikakatawan ang pang espiritual ng Joy Espino and children at Olivia Baletbat. Healthy fetal growth and development echo of Javik and Jacob Lakyan. Para King Malalagwang Kapaldanan Dadi, Pope Francis, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagyat, Jose Augusto Nagyat, Richie and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Jose Piping Henson, Imangauring Between, Daniel Stevens, Lilia Dizon Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Lucia Maneje, J.R. Chamzon, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Gemma Makapinlak Rosal, Romina Canilaw, Enrico Miguel Songlao, Maria Eunice Mignonet Nuki, Maria Evangeline Cabrera, Ranel Dizon, Rosalio Te, Aida de Peralta, Vernon Victor Young Jr., Nestor and Eileen de Jesus, Henrico Batak. Ganakantala naman din kaluguran tamang mayaw na biye lalong-lalo na di Bishop Victor Ocampo, Monsignor Aquilino Ordonez, Carlos Galban, Jomar Pangan, Teresita Wilkerson, Darrell Charles Wilkerson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon Sr., Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bun Keng, Mami Yang, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Lolita, Simeona, Lilian Lacson, Feli David, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Rio David, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Nemencio Punzalan, Flora Merate, Ronald Ariscon, Rogelio Ariscon, Rolando Ariscon, Stephanie Abungan, Souls Nearest the Gates of Heaven, Manolito Gueco and Wilhelmina Polombarit, Carlito and Nicolasa Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Conchita de la Cruz, Florencia Basilio, Lost and Forgotten Souls, Souls of Dead Friends, Blesilda Yabut and Amado Gueco, Anisha and Hermenegilda Pineda, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Juanito Belicario, Mark Christian David, Domitilia Canlas, Mariano Dizon, Tomas Ricafort, Amancio Roque, Francisco Roque, Sor Luisa Henson, Belen H., Josefina Ricafort, Bernabe Intal, Pedro Canlas, Badang Canlas, Conrado and Estrella, Edgardo Ermelo Efren Sr., Elizabeth and Bienvenido, Gertrudes David, Benancio David, Angelita David, Emelita Aquino,
Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Felipe and Primitiva Tan, Angelito Tan, Miliarmino Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Paula Andes, John Joseph Balahaja, Joel Masangkay, Ricardo Ramirez Jr., Angelito Pangan, Rowan Franciscos Ramirez, Simeon Sarmiento, Artemio Sarmiento, Ligia Sarmiento, Maria Paz Muñoz, Maria Paz Gayelan, Pantaleon Baula, Gerardo Makabanti, Lorenza Makabanti, Josefina Makabanti, Paula Andes, Renato Pineda Sr., Rolando Pineda, Zenaida Pineda, Jesus Aguas, Catalina Salazar, Antonio Salazar, Remigio Salazar, Pacifico de los Reyes, Matilde de los Reyes, Jose Enriquez, Dominic Gabriel Dizon, Danilo Manguera, Patricio Sepe Jr., Flora Sun, Francisco Sun, David Young, Paulo de Jesus Jr., Dennis and Marciana Batak, Angelito Rafael, Patricio Bersano, Felisa Bersano, Dominador, Guadalupe, Teodoro, Concordia, Nestor Ilagan, Rosario Ilagan. Pangaditala din sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulo ng Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
Kilagyo ning igpam, poning anak, ang poning banali Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banali Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. Pakamalam kong kapatid, pasibayo po, ing Diyos inaus na katamu, at meki batamu, king kayang aus, inya pinatsyuta mo po keti. Bata mong makirandam karing kayang amano, at ang timurin tanggapan ing kayang kakamal-kamalan, akatawan at daya. At king ebanghelyo po ngeni, akit tamo, ninong ing Kristo, at ninong ing Kristiyano. Kristo, Kristiyano, ing talatukinang Kristo. Itamo po ring talatukinang Kristo, at sana antimoing sabihanan ng kinutamo king ebanghelyo, makasadya tamong isakwil ing kakatamong sarili, usahanan niya ing krus tamo aldoldo, at tukitamong king ginom. Para karing penandit, tayo po pisanan king mipnong lugod, ing kakatamong krus king biyeng, manyawad tamang sikanan, at ang timurin, kapatawaran, pakalulu, king kakatamong malugod, adios. Ginoo, ika hindi nalanda kalakasakitan para kaya kami, Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulu. Ika'y mete para karing kaya kaming kasalanan, Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Ika'y sinubling mebye at ngenim makalukluk king wananing Diyos ikpama, ban mamilatan para kaya kami, Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulu. Ing Diyos sa mayupaing tutu pakaluluan na katamu, at king pampatawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sa king biye alananggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
dalangin mo. O Diyos ay kami, ing anak mong Jesus, balo na kingin puso mo, makatagdayang maluksala at biye ka ring sablang tao. Inyakin mipnong katapatan, tinggap na kayang misyon, agyaman iti at dananing kamatayan, king metong a krus. Tatakot kaya king krus, daptan mong patukyan mo kami kang Jesus, kaya kabaning dalan, bustan mong ni panalangin na kining anak mo, banemi na in kasalpantayanan mi, at mi katetagan keng ganap karing sakripisyong munyebye karing aliwa. Itiyagon mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, amabibiyem pong magari kambe mo, at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanang Pamamasang ibad king libro ning propeta Jeremias. Mayamuyot ko keka, o Ginu, at kaburian ko naman, ing pangamayumot ko keka. Mas masikan kakanako, inyame saul ko sikanan keka. Metong kungening pikalyan da patitingapon, at pitaro-taro ning balang metong. Balang ukdong magsalita ko, kailangan kong kurisak at ngakong kukulisak. Katampalasan at kasiran ing karampatan. Ulinging nga mano ning Ginu, alang pepasari ka nako. Nune kamuran, kalibakan, king kekaba ning balang aldo. Maralas kong asabi, kung isipan ning Ginu, kung banggitan man ing kayang lagyo. Dapat, bala mo at iwaring aping mikakaluko busal ning puso ko. Antiwaring mikakaluko karing busbus king butol, matitikal kung mamigil kaniti, kune agyong pigilan. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. O Diyos, ika ingkakon Diyos, tunira kang pagdulapan, ing mabilog kong pangatao, mawaya keka, ing kaladwa ko pag nasana ka, may ngarik kong malangi at mangatbak agabun, mau keka. Paintulot mo ing akit daka, king banal mong sanktuaryo. Pakit mo kako kalagayan mo't kayo payan. Ing lugod mong alangkupas, mayapyang palak, kening biyeko, inya pupuryan daka.
pasalamatan da ka kekaba ning biyeko, at manalangin ko keka, ing kaladwa ko kumabsiya, antimo ning ating piyesta. Dalitanan da ka karing mga sayang kanta ning kapuryan.